دزر روغتون کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کے زدیلی تو پتا مناس تر مخام پورے زدیلی تو پتا مناس تر مخام پورے بخی دستڑائی کڑماستڑائی انتظار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی چراغ قتل بدیل منے ڈک زما پنوری چراغ قتل بدیل منے ڈک زما پنوری پھر بعد نکڑم ڈکاتا خمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دستا پسر بندی تیاری مرگ وشن تزام دستا پسر بندی تیاری مرگ وشن تزام دستا پسر بندی بہر سکڑ مازار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دبرا گوستر گودی پیرا کوا سما پزڑگی دبرا گوستر گودی پیرا کوا سما پزڑگی خو سما دمین زرائی سوکی دار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپا کی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روغتون کی کلا نکلا میں تپوس کوا کا پھر خونیا
زرنا زار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روختن کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روختن کی پو اتل یار طلب دی حسن داسلو بکڑے پو اتل یار طلب دی حسن داسلو بکڑے چیل دردونو سمدم تلائی نشی پلار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روختن کی دی ساتم لکا بیمار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا دزر روختن کی ساتم لکا بیمار انس زنان حبیب الرحمن مروات او شاعر دیر گران و محترم رور اتلیار تعلیم والسلام تپکی گرز پٹ دننا خو قرار لالیا